Manang Biyana! Hello, naimbag nga orasyo papagayam. Syakmanan, tipagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama itakat nagapo, kani pagayam tayo naglingad itinagan nga Andrea. Ngamsak bay na, hello pay kada Natalia Batikan. Kabang and Reyes family from Imelda Kabang. Sandrex Cielo from Cadiz Umingan, Pangasinan. Soriano family and Florida family from Bing Soriano. Ni Ma'am Emma Valdez. Sarmiento kan Espinosa family from Ferima Sarmiento Ditatagudin. Kastiman tisurat ni Pagayam Andrea. Dear manang biyanang, ti pagtarayan ti istoryak, kat nilakay ko ngayon ta kumamatilingad, itinagan atasyo. Napasikat nilakay ko, wano naparamag. Kanayon na nga ipasikat, wano ipalastog dagiti anak may. Kanuan niya pa hindi ta nga ipaspasikat na. Kanayon kumatatubngaran, ngam apanak no kasjay nga nawaag. Rogyak nga rudan ti agsalaysay. Manang, agpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ang po ko yaw. Ay, kena saya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partyan nyo aya. May salababoy Umdas mo siguro dahi ta. Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, anya din nang nagkarumyaw. May salababoy ti partyan yaw. Ay, kawan na tata. Dakil mo di baboy, may? Anayon yun atalo tanayonak. Inayon ko, tayo dua ababoy ka. Ha? Ay, Natasyaw. Bunyag ti pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay, sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Taoray sa nga barangay. Wano, dua barangay ti dumaray. Nagadunay mo tatalo ababoy ang maparting tatang. Basit day ka, no ano ti dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adu ataw? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang maayaban. Ipakita yung met akabailan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ng inukasta. Ay na, aday ta ka Ay, kaya ka mamay! Baboy kumaday niya, pay baboy mau. Ha? Iso nga gulimat ka man si ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kaw, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ado ti sagana. Talong amin ababoy, ti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasain kakatasyaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman ton. Ay ka makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Iso bongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Elangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayon may. Kababayin mo kada kayo akalugaran mi Ha? Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kaw. Permanente iti trabaho na. Ay, naimbagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno, da mga muawer iti apo ko me. Anyat, sir, biadakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ay agsao kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay ikwa, kayat ko aramanan jay ice cream kakatasyaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala.
Nanang, tapang, umadanin ti graduation ko. Wen nga rod anak ko, ay nakamaujanan na. Makalpas kan to ni ti panagadal mo. Una nang, sa wakas, awanton ti paka-stress ha. Hey, anya ti planong mo inton makagraduar ka anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planom ka na kami adadakil mo ah. Ken planom itibiyag mo. Pag namayan da kamay, itad mo dagiti masapsapol may, bayat ti panagbakait ken panaglakay may. Ha? Saan na pa nang iboy-boy adyo na. Ang rumbang lang agsubad ka makada kami adadakil mo, anak ka. Ah? Apay aya akas ta ti bagbagami ti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta ka ti bagbagamon? Agulay magkamamait. Laglagi pa yung nagitimbagakan ka, Juna. Tano, saan aga po kada kami adadakkel mo? Saan ka makaadal? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ah? Ay, uwan, tatang. Itaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat mayt. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek tunog graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka. Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kaming agmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua ababoy. Kan dua kalding. Hehe, aghanda tayo. Ay na, nawayamat ti kabigatan na panaghanda. Ay na, may mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Akit, alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wanan niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Ingka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadom tao. Ay, adabadok dita. Tay usarat nga agninenang. Dayay ba yan? Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal ding kaw. Ay saanen, gastos laday ta. Adamat badok. Ay no di mo kayat agbati kan. Di kom umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamait. Ay, sige nga Rod. Inak to gumatangan. Nana Maring, inawis da kayo da tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga Rod. Dua ababoy ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngaglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Win anana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Basta agpaskan, bungga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wang nga Rod. Ay, sana all. Wan angam. Damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro akas giant ti kinatao na, nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngar kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nangagkumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biyag na day ta. Balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran. Agpapas kaya mangan, tadaw, tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada pelitsun manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata. Ket bayat ti pandangan nyo kakabsat.
Alak man day ti agundaway nga agsao iti sangwanan niyaw. Iwan na tata. Kaya't ko lang ibinglay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti adu arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi iday agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yan ti bunga ti adu arigrigat may. Sudah ito. Nakagraduaran dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabiit. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Meta tata. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding ginda kakabsat. Ay, tata, wait. Ay sige, bangang kailaeng. Tarambakan tayo iti hosta ti panagraduaran ti anak kao. Ket agyaman kami iti kadayaw nga may makiragrag sa kada kamay. Duwala nga, tinabati a baboy mo. Ay, sa nabalitan dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay nga ilako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tattao ka, aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka editan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tattao dagi jay tarakeng kao. Anya? Nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang paimot nga umuna tinagpuunam Di ka gimimot, tamaday. Sana pa nagimot. Subutang pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga ro dain, agswildon ton ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrebangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay pagrebangan na, anya kita sa adin. Apay, no sa nagapukadata, nakalpas nga raw, iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo mo ti sasawa mababakitan. Agluwasa kon inton bigat tatang. Tain nakagreview para iti board exam ko. Ay good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Uwin tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulit ka. Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalin ti makitugawa, ding. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, uwin na, sir. Mabiit laan. Taik tibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na ka, ding, ha? Ang hindi nakawagan iti sir, nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngam awan pa'y umno apagdagusak dito eh. Nagtransient taklaan. No kaya't mo. Umay ka agnay di pagababangat. Tadapay mo't may sa bakante ang kwarto. Manot abang, manong. Nalakalaang. No kaya't mo, sumurot ka kanya. Tap na makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantangaro din ading. Timawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya? Apay, isan pa'y nga tanal pasti pa nag-review na? Saan ka no pa may... Apay ni Manong na idingay. Saan mo takas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamot din napakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amutan. Nabayag nga minan ajak makitkita ni ti lugar tayaw.
Napan nag-review ijay syudad, balasang kaw. Ay, kunak nagtrab-trabahon. Nabayag mo ngaminan nga awan dito'y lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kay manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga aglutuwain. Ha? Agdamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wait na. Inton makapasa ni Joe na iti board exam na, siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasay ti board exam mo. Ah, nan. Ala, wangag paisaw. Ay na, kablawan na kanak ko. Ay na. Ay, kablawan ka na kaw. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti anakaw! Board passer ti anakaw! Lakay, tangiwa mo mamag. Anya ka mo din. Ay na. Marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinariga ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Anakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Anya na ita. Ibaga madagos ta, patgan may ngawan duwa ba? Kwa. Sapay ko tamaawat yun ni Tito Anobio. Nobda, ya. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa'y ngagkaskasar, Agtrabaho ka pa, Wan. Tatang. Romeo. Di mo't ilaklakom, Jinwang Mau. Tatang, tadyang mo lamasi kaso ngayon, way. Tabisya mo iti trabaho. Apay adam mo ya o gumatang. Siyak, agam utang agpay, Pangusaran nyo ay. Pag blow out, Jacob sa Mau. Nya? Kuna man o dagiti baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay, Nayunak itinwang. Nagadungay, may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib, dagiti tattao iti pamilya tayaw. Nya? Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan, anak ka. Tainton makatrabaho, Jacob Sat, Mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kang ka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, wain, di kang babain. Ay na, nanamaring. Ikati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wala raw balasang ka. Kaslamot agpadayan da Bakit tayo, kakatasyo. di pa nagraduaran ti inauding anak mi, Ay na. Duwan, ti professional nga anak ka. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, nana. Wain, mga katoy paray, may katoy. Kitbayam, no kasta ti pakaragsakan na. Uray tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasang kau, baybay amdita. Mal, umay kakidin tamangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa hiti sidaan. Ramanan ta amin a karnay ana idasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out ti anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta, Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Juna ngay, apay nga awam man dito'y malayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na ka nauray itay, iso na panain. Agawid mo lang ata. Wan, into na da masapulan na trabaho na. Anak ka, kumusta ti papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagiti offer da ijay. Kan nagbasit ti sweldo.
Ano, sa matimang rugi iti basi, tanak ko, tadumakil tao. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak asaso, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Ta saan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Ta agtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay nga yung masikog kan. Kanapay ang nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho. Ayan, tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Tanda ni makatawan ti anak mo, Juna. Ay, kasanungay. Agsapol ka ni ti trabaho? Wen kumangarod tatang. Alatada kami ti mga wawer iti anak mo intun na da trabaho. Wen kumaa. Ngam saan mo't amabalin tatang. Anya? Sana mabaling nga? Masikugak mo't manan tatang. Ha? Ay, unay kameten si Kati tao. Sinikugaman ng to anak ka, ka amom nga wapay trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha? Ikasal mo nga roda yung anak ko. Ha? Awan pa'y murnong ko tatang. Wen tatang. Ay na. No kayat yo, gastusan nyo pa'y laang ti panagkasarmikin ni Tito. Ta sa amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspas kyan dito'y balay. Ha? Kastaunay asuron ti asawa kiti day da gundaway manang biyanang. Inungong tanna ti anak may kat imbaga na nga gurnong dapay iti pagkasaranda. Nabayag santo nakaurnong da John Hakentino iti kwarta a nagkasaranda. Kat saan matan anay-apply ni John at inadal na ta nagsasaruno dagiti anak da. Kat no anya timatgadan ta asawa na kas driver, iso tiyan anay da. Kat ni matlakay, agbababawe tamabaen, gapoy ti imparparam magna iti kalabas. Kat bayat ti panang bagbagak kenkwana, na amiris na mat abiddot dagidi nga inararamid na. Alakastan ti pagayam mo, Andrea. Alak anya nga rod ngay, talaga kasta. Masyanak lang iti asawam, ama ka isamak. Tainununan na mga minti pasamak iti masakbayan. Imparparam magnapiman ti anak yo. Sa bagay mawatan mo't kitde, ta syempre proud iti anak yo. Ang nasubraan na mga minti nagpasikat. Anya ngay nasukal lakit nga rodan. Ang mala, adan tulad tamo siguro na pintas agasat nga guroray kada kayo kan iti anak yo. Nalabit sa balin to awagas. Kat no anyaman day tawagas, day tati di tay maibaga. Basta itultuloy yo, ti kinasaya at yaw iti padayo at tao. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Andrea. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hello gagayam at timanan tigayam yo Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kanti original nga kinkukwa iti drama abiyag ti tao, amang kabkablaaw kada kayo iti naimbag ka naragsak nga aldaw yu amin. Manipod kini kabsat karina saan naapod na nagan, tintay idrama ita. Nga makablawa mampay ni Jimmy Tumbaga, Paul Linom, Jaime Rodriguez kini Homer Alamo.
Kastiman ti kunanik kabsat Karina, dir man ang biyanang, nalukmagak kumpara iti inak. Nagagat nga ehersisyo ti inak, ken limitado ti papaunag na, tagidgidanan na iti diet ti panag-exercise na. Ngam na siya kasadot ko aramiden ti inak, tawan bibiyang ko nga uray lumukmagak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Karina anak ko, liklikam man ti mangan iti ado. Kitaam talangam, kas kalatay dramon ni. Tadi mo makita tatenged mo na nakko. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngem kasano akayaten da kati baruno kasta ti itsuraem. Haan nga bali nanang, tanasingpat kan nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanyak. Wen ngem may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas bet ti langam. Di na latultuladen, mayat lata ti pamagik nga uray baketakon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumba ijay plaza. Bakbaktan kayo lang araw dun. Adda pa lang ganas yung nga agpaspasiakse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise anak ko. Masadutak, ora aw-awan. Naimbag agsapam, Karina. Lumabasak pa'y. Ay, mabit lang, Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pa'y. Ha? Anya ti itad mo? Basta oray nak ito'y. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta, Karina? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo matakar na Wana, ado nga maintain lotok tadtay. Kat, hangkuman nga mo nga hanggayam kayat ni Nanang. Agday-dayet kanugayam. Hanmatan nga mga anti karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya? Ay kat agyamanak ang aro dito yung padigom, Karina. Awan anyaman na Arman. Sige nga rod, Karina. Mapanak pa'y. Day, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Asino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo kay. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, nanang. Andan saman intad na idea sibuyasan. Wana nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day dya Karina niya. Tila may itad na. Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamentad ta, lolo. Iso nga pinapaitan man, ti sidaan tayo. Ag-igop kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Mala, mangan tayo nga roday. Ay, saan mabalin kanyak ti kastama sida anak ko? Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo ado ti linutok. Amumat more on vegetable sakit anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Ay, Karina, sikang magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit din ninanang ko nga. Ipakan ko kano iti aso, kat sayang Anya nga deta? Pinapaitan nga buwaka. Ay na, nagimasin nga Wana, sidaan nyo kaninanang mo niya. Dato'y. Alakit, agyaman ak unay manin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito, iti kapabadigom, kat jak pala na isubsublay. Han nga bali, isublim tulatan ano adawayam. Ay, dato'y pagayam ti sabanga na loom. Nagapo dato'y ije mula ni lolong ko. Ay, agyamarak manan Mabitlaan nga rod, ti ibalas ko na ito. Kan alamot na nagitidaduma ang malukong yo. Ay, hanan, si kanto lang ang timang iumay ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit amin. Ha? O sige, yig kunto nga rod ije balay yon, Karina. Nay, nagapon day tama si Dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang.
Ni Karina nalukmag, wano ni Karina nakutang. Jay nalukmag isumot la tinaparabor ng agnagan iti Karina. Kaano pa'y aya nagpadigo ni Karina akot tang. Supladan to pa'y day jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna. Apay, di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itararamitan na Amangan mo't no. No, agkursunada kan ni Karina. Ha? Ay kat no agkursonada kanyak akat kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingpit mo kan naparabor. Ha? Aywan mat kay di anak ko. Anwam ti kinapintas no nagalas mat ti ugali na. Pudnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tirik nakin ko na. Gapu iti kapapadigo na. Kasla madibdevelop tirik nakin ko nanang. Ay kawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro kamot. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito malukong niyo, Karina. Ay, akat umay kaasum rakapay Arman. Agyamanak. Idi sumlang italamisitan dagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Ha? Awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuang amin. Kinapudno na. Agayatakken ka. Kat no palubusan nak nga agaramken ka. Armen ka kuma. Ay, kat, uwan, Tatalang to pa nga ada lalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ayatan ka, Karina. Ay, ayatan kamat, Arman. Ha? Ay, agyaman na tadi na kon pinarigat pa'y. Inaklon na kadagusan. Adamit may itay malama lalaki dito'y balay sariya. Ha? Asino nga'y alalaki, tatang? Loob yun sama ni Karina. Nobyo? Imposible Katawan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naginay labyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumar iti silid kao. Basta nangagaw ti saritaan da. Ha? Asino nga'y day ta lalaki? Ay, Karina, umay ka man. Apay na nang. Asino jay bagbagan ni Lulom Anubium kano? Adda aya? Ay, uwan, ni Arman nga karo ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarum na ka day jay? Uwan na nang, kat inaklon ko mat nga dagosan na. Ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adda mo la nagaram kan. Iso amanipod ita, agdayet ka mo anak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Adamutan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Amumla ang aya. Kasanon no makakita iti sexy abalasang. Di ka mabutang nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagdala ko ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang kano tilab na. Sa dino ti napanan ni nanang bao apaw. Sa dino pa'y kumangay, lolo. Napanmanan nagjaging nasapsapa. Kan mapangkano pa'y agpaparlor. Lain pagtaas na mabambanog jay inam. Bakit ang alisto pala amapan ang jaging-jagay? Mabanbanog ka di dayjay nga may karkarigatan na lang. Hana ngamin kayat nga agbaliw ti kinasiksik kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, ati, wan nakapayain nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay no tuladam jay inam. Agjaging kamay tapno maksayan day talok magmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalok magmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisyaw, apaw. Ay,
nadagsan mat nga rod ti bagek nga ag-exercise lulong. Hanak nga na irwam, mabanugak nga dagos. At damot gayang bisitam, Karina. Ay, wala nang, ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga da umay asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, naklaan. Ha? Ayos lang, nana. Bagbagay yun to, pa'y tikas ta suot siyo. Ay, thank you, Barok. Kas kaila balasang, nana. Talaga aminin tinariyo ti kinaseksiyo, Health conscious ngamin, Barok. Amo ni Karina dayta. Ay, uwan Arman, naasikaso nga ni nanang ko iti bagina. Kan pilpiliin na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba. Nga masadot mat. Ay, uwan Karina. Mayat no ag-exercise kamot sa paminsan. Napintas mo't lang iti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utahin. Agling atakmat ano, mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may ang agayos ti lingat ko. Kan, hanan nga masapol nga agpasiksi. Hak? Ada kamatan nga boyfriend ko. Unamat nga hanak nga isuksukat. Nga uray pirmi nga luklukmag ko. Ah. Diba? Uwan Karina. Manutawan nyo nanang. Bakit ako na? Senior citizen account. Dandan ni 70 account. Di mo katawanan niyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan. Kasla tawon la iti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na iwanan na iti hustaw. Kan, isuma lang amin ti kukuan na. Yagpaspasiksay. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya abakit. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat kan ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina nang. Kat, kaano nga iti kasaryo kan ni Karina? Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat ka ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan kapaylakan ni Karina. Parparaw pausa, mati panagayat mo kang kuana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron, tinakaramken ko nga na. Kapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na ini. Iso anat nagtiriknakin ko na. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ko. At dan sa mo nakitam amas na pimpintas, kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta, nanang. Makitan to, no kasanaw. Day, arban baraok, si kamot gayam, sumrek ka. Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban niya po kaok. Ada siguro iti silid na. Kuha pong, ada ka din nanasarya? Ha? Ewan, ada. Madamati exercise na. Sala-sala manundit ha. 1, 2, 1, 2, Ha? 3. Ni? 1, 2. Naglaing mo't gayam agsala ni nanasarya apong. Ay kawan Naglak iti bagbagin ang agsala. Uray diyo pa'y disturbon ni nanasarya ng agsala apong. Ta buyag man pa'y. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Wala na. Amok day ta. Kat sa kaimay. Saan mo't ani Karina ti gagarak? Nundi kat sika. Anya, apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa, awan. Umayak lang makisarsarita, nana. Ay alam, mabit lang nga rod. Tay nakmang isagana iti merienda, baro. Nana Sarya, adaman damagak kada kayo? Anya day chay, Arman. Ada ka din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanya. Imposible Jackpot yun. Iti da ita kinaseksi kan kinapintas mo?
Awan agaram? Uy, jak mamati na na. At damat dagitay agpapapansin iti daldalan. Jak ikan kano ita. Tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignurak latta idan baro. Apay, ayan ni Nanang, lulong. Ada di tao na gapok. May ba't ni Arman ni lang malam dito ibalay? Ni, apay kanungay. Ay, jak amaw no, anyat nagsaritaan da kan ni Nanang maw. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita da. Ni, apay nga ta? Wano, kidawan nanti pamalubos ni Nanang nga ikasar na ko ni Arman. Jak mo awan mat nasasautiin ang kanyak. Iso damagam lakin kuana no anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na ira na nga awan ka. Anyat nag-is-istoryaan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Kumporme Pinagmeriendak ngamin. Takababain mo't ano jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, Nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanyak. Ha? Ay, inak pa'y man gayam ag-jogging. Wi, malaman agjaging kayo pa lang. Ta twice a day, ti pa nag-jogging ko nanak ko. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag kuman ni Arman. Kuna na ngamin amakikuyog kanyak nga ag-jogging kat. Ay wana. Ada dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, Maray. Ay na, makabannog mo ti ag-jogging, Arman. Wanyarod na. Agin na tayo pa. Ay, anya ngay alugar to'y nakadandanunan, tan Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay, Mayat ket di taawan tao dito nana. ha? Nay, Ay, agayos ang tiling atyo. Punasak. Ay, punasak mo tilingat mo, Arman. Arman, masansan matan ti panagkuyog yukan ni Saryang agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayong agjageng. May mayat no dakadwang agjaging nanang. Nagburing mo't may maysam nga agtaray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama. Amangan no tila maturturong yun nga agjagjageng. Amangan mo no sa bali ti papapanan yun anak ko. Ha? Imbesa ni Karina ti kadwam nga agjageng samag. Di namot ngamin kayat. Masadot ka no. Iso ni sarya langan ti kadwak. Anya jay kunam. Sarya. Di mo nawawagan itinana ni Sarya. Kwa? Sana balit, di namot dengdenggan. Ayos lang na. Kaano nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa'y anak kasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan-ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Naawisan ka nga agdit. Kanayon ka nga bise. Man-mano pa yan nga sumarungkar ka ito'y balay. Pasensya kan ha. Busy ak ngamin nga agjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, kada urayak? Alang araw ta, mapanak man biye ti jay bangkag. Indak kitaan na kita'y mulak anatang. Sige, mapanak kaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, rumwarak matan. Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lusyon. Sige Karina, agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimwaran dagiti kabalay ko. Ha? O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan nak, Sige, basta dara sa buwan.
Tama nga no agsubli agos dagiti kabalay ko. Wano, umay kalangan dito balay. Ha? Madamot ni na anang mo. Ibaon ko pala ama pan iji ili Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga Rod, bye. Kasla makonsensya akmat iti aramiden ta Arman. Saan nga amo ti anak ko ti may papankadat? Di ka madanagan ka di. Ti importante, aging inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan na kayat ko asinahan. Nga mangal alaak lang iti timing. Di mon ibaybayag, sinaamon iti kabiitan a panawon, Arman. Uwan sarya, si kagayam ti ayayatek. Sika ti kayat kong asawaan. Arman, adtuyan te... Ha? Apay nga ginindarakop kayo? Ay, Arman, Sarya, apayan. Kwa. Kaayan-ayat ko ni sarya nanang. Aniya! Traidor kayo nga nagpadpada! Manangal lulaw ka matgayam, Arman! Ha? Karina? Kada kayo matnanang! Bakbakatan kayo nga madapay laganas yung agaw iti boyfriend? Kat mismo pa yung anak yun ti agawan nyo? Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadi kan umay dito'y balay. Ha? Si kang arot ti umay iji balay, kasta ka ni? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak, gapo iti inaramid ko. Ay, sorry Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung naktupay ka, husto dya atap ko iday. Sininaan da kong dasarya kan Karina nanang. Rumbang laang. Nuapay mga minapinagiddan mo ida. Anyang ingarod kat naawisak mat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni Jay lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Umanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti inaramid mo. Karina, anak ko, napakawanak ka din. Awanan ni Arman dito'y lugar tayo. Pagbababawyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kan kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mat ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamot ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bali tama ni pudtad ta, rugyak matan ta ag-exercise. Makikuyugak ton kanya yung agjaging kan agsumba. Tama rik nakmat lang iti bagyak nga nadagsan ako na yan. Kan kasla marigrigatan ak nga ag-angas no, maminsan. Iso nga rugyak man matag exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. Manipod din rinugyak meten tinagdayet kan nag-ehersisyo akas iti araramidan ti inak ket kaasi na adamet nagnaan ti panagdayet ko. Time resmet ti bagi. Ket ita balas ang aklat tatakaslan na pukaw ti ganas ko makirelasyon gapu iti kapadasa. Bakit meten ti inak isaman manon armuar iti balay mi. Alakastan ti gayem mo, Karina. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless kada tayo amin. Manang Biyanang! Hello everyone! Adto'y manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, amang kakamakas manang yo abiyanang. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod kan ni pagayam tayo adino.
sana pudpudno anagan. Ngam sakbay na kablawon tay pada Mary Joy Dolnuan, Leo Gonzales de Taviscaya, Rosela Fuentesilia, ken ni Sirib ni Ilocano Channel. Kastiman ti surat ni Pagayam Dino. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kitinaimon nga asawa. Awan chicks kwa pagimunan ti asawak. Ngam pagimunan na amin na babalasang iti aglawlaw ko. Nang rona dagiti napipintas a babae. Iparit na akumita kiti sabali a babae. Isuano kasjay nga agkukuyog kami. Wenno agkuykuyog kami. Kat adda masabat mi napintas a babae. Agdumugaklatan. Tadyak kayat nga ungtanak ti asawak. Rugyak ti agsalaysay. Apay nga ita ka lang, Dino? Di magasak nga rod ijay star ta binayadak ti utang ko ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila'y bagbagam may. Ninanapiling ta day ijay star. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, among pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na, unay ka na ya. Tila'y bagbagam. Sana pudno day tabakay. Amo ka, maumumakan kanyak nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanyak, gaputan na lukmagap. Ay na, yure man si katikalok magan. Dito'y rabaw ti dagak. Lab ka lat tabakay. Kunkunam lang day ta, ni, tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik na, kaya't mo mutimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talna ka kaday. Awang kinapudno dagitay bagbagam. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Kasi ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsublipay la ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, tanay, awan kaduak nga agbantay dito store mila, apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasaan nga agbadbado iti nagsisiksi abado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Isturto ayan na sa beer house. Ha, Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung dibado iti kasjay. sana bali, ata pagbagay na mo, balasang kaw. Bagbagay na ngam pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki, kita-kitaan dati luppo na. Ha! Konsentidor ka mga iki na. Imbis nga nawaam, kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay aya masikurang ka, balasang mo di ka anak, awan dakes na. Nga oray dagiti dasawa na ka kursunada kan kuana. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak nga adasawa na mila. Adda! Ngam limod. Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka nakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha, Nakagtrabahong bakit? Bareng malpas mi titels, di balay ni nanay mang ita. Isa ron umin tumanan nga aramiden, di bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwan. Iyak! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka. Ay, Adda ka no ka di katulong ni nanay mangijay. ay na. Pati katulong pag imunam. Kahit anyat amok ngay. Nakita ko day jay. Sikse. Kanadam ampang na. Kinodasawa na. Di mo pag imunam. Ay na. Sikalati ayan ti atensyon ko bakay. Ay! Di mo may bagaday ta. Taadon ti traidor nga asawa ita. Ha? Agin sisingpot da. Nga madama gayam limod nga ramid da. Ay kaido manak kadakwada. At sa balya mo bakay. Ay basta bantayan ka. Wala, mapantan. Tapnusan ka mala daw iti trabaho. Dati anak tangay. Inak pala ibati jayan dananang. Ay, una yan. Alaman daw. Gaya ako ni madam. Agawi Kamila. Saan ka nailak iti pangal daw ditaw? Kababay na makipangpangang kakitain. Di ka madanagan ta nagbalo na. Inna po iti balon ko. Agsidaaklat ta na iti asin no di dakikan iti sidaak. Ay na. Apay ngamin asin morsorok ka. Kawang mararamidem dito ay. Ore ko man, o karpintiro ka man. Ingka kaagay iti ka namon. Tailak aman na kiti sidaak. Di kan sumanao dita.
Saan anasaya ater aramido, Mila? Iba inamot di asawam surut-surutum kit din iti ayang kitrabaho na. Awan kaste makasigurado, nanang. Apay, kayat yung ayang agbalin a broken family ti pamilya may. Kayat yung agsina kami kanidino. Awan mo't babae di asawam, ngam apay apagat atapam. Nakasingsing putupay. Ay na, awan santo a tao, nanang. Uray ka sa ti kinasingpot mo, numasulisog ka, makabasol ka lata. Ay na anak ko, kaslawan pa nagtalok mo iti asawam iti kastang aramidom. Narigat ti bastag taluklatan, nanang. At danto pa'y amamok. Naragsak da ngagdandan na. Naglailo da. Ako na malan sandan nga agsina apulos. Ang may madayo labas di babae. Nasulisugan di asawa na. Aging ka nagsinadan. Mila, Isa may mayat no mabantaya ka na yung bagtasawak, nanang. ay na talaga kit di anaimon ka anak ko. Ayos laang ti agimon, basta ammom nga ilugar. Kano adda pamkwatam nga agimon. Nakasingsing po di asawam. Saan achik boy? Ngam pagat atapam iti maday, ay na ikatam ti kasta nga ugalim. Ta saan anasaya at ti kasta. Ay, didak man lapdan iti kayat kong aramidon. Takas to iti wagas ko. Tap nagtali na iti kinapudno ti asawak kanya. Anto iti sweldo ka nagkarpintiro, bakit? Apay, nalpasan ti balay da nanay mang. Kaway, iso nga intad na amin na sweldo, may. Awang mutlat kurang na daytoy. Eksakto dayta, ha? Kat, apay nga rodan nakasukat ka. Papanamanan. Ay, unya, nalipata mga bagakang kan. Agparami da tatais ko, iti balay da. Kaya da kami timang kontrata. Kontrata na ti pamayam, may. Na, apay nga di mo yung bagbaga. Tapno nakasagana ako mamot. Urayan na nga raw tagdigo sakbiet. Ha? Haldawain. Di ko mayain. Awang kadwa ti anak ta. Inak ibati dyan dananang. Haldawain. Maladawak to na urayan ka. Agbati kan. Intong bigat a sumurok kan. Ginaw, saan kayo pa ilang agawin dito'y balay ti pangrabyan yung ton madamdama. Kaya una tata iskaw. Apay, anya okasyon na yan? Birthday dya po ka. At pangrabi ka numat ti handa na. Sige nga ro tata. Nagawawid ka pa ilang, ar-ar! Ikaw? Hindi ba kayo mahit? Narabyan ka lang arudan na nagawid, nabartag ka pa'y. Apay, nagkapkapwam. Napan ka nagbabay? Awang babae? Nag-birthday ngamin, tiya po kung ni tatay iskaw, iso nag-siyak kami basit, ha? Kahit, adda babae, ijay. Ay, agatap ka manay. Adda babae, ijay ko na! Kada! Dagitiya po ko ni tatay iskaw, babalasita. Rubing pa yung dagijay. 16, kain 15 titong tawin na. Bakit dagitan? At danto pa'y makiasawa at 13 titawin na. Ay tanto kat 16an. Naturay di. Tanay rabiyain. At nabay trabaho kintong bigat. May samot na yung jala kay isko. Konsintidor alaklakayan. Agsagana kanyak na dyan. Nay, si Kama at Mila, balasan ko. Ay, sobra ka. Ay sanan, tao may kulay baga akitaan yung basit. Ta iwasan nila kay ko ti arak. Di ko mapagin inuman iti arak. Bawal kan kuha na dayta. Ha? Kano kas jay amalpas da ngagtrabaho, pagawidan nyo idan. Tapno sanda nga giinom. Ay, pasensya ka na, Mila. Nag-birthday nga ba dya po ka. Iso nga, imbaga kasan pa ilang agawi, dala kay mo. Manganda pa ko na. Wana, ngam binartak yung mo sawak. Kan rabang na, no ubing tag-birthday, ubing matayaban nyo sa nga ilay. Sana lalakay tagbabartak dalahan. Ha? Ubing tag-birthday, ngam lalakay tagrarambak. Anya matikas na nga ugali ti taon. Malalabayam. Tadyak to'y dapay naman iti arak, Mila. Sana na maulit. Uncle Isko, adda awag yung iti cellphone nyo. Sige, tasong batak inton madamdama. Ni, asino day dya babae tata? Kanakan ni bakit. Iso ti para lutaw. Iti kanin dagiti agtrab-trabaho. Anya? Di kan mapanagtrabaho iti balay da tata isko di no. Ni,
Apay ngay ka kontrata mi dayjay. Kontrata man kan saan awan bibiyang ko. Basta di kan mapanagtrabaho ijay. Apay manen aya. Anyaman ti parikutain. Isumot la kay kayat mo ijay at napintas di para luto iti kanan nyo. Ha? Nasam ka talaga iti napintas dino. Sigurado, kidkid dayang mananday jay. Tilay bagbagamay. Agat atap ka man ako nakaon. Kagpay sumot. Ingkas kasarnak pay lang arod no napintas gayam ti kaya mo. Kay si kamo ti kapintasan iti imatang kao. Ay, di nakbulaan. Ha? Sana ka napintas. Tingipon ko lang tinapintas, tawa na pulos na dahil na. Nay! Ngam no tiropa, kamo ka sana ka napintas. Nakadkadlaw. Saan ka mapmap nagkanyak nga asawam? Tanod na makita man napintas, kat matiritir na tangad mo mang talyaw. Sa kapay lagtilmon, anya nga day tanga style mo. Diyan mo kang kamay. Sa umti kaya mo asawain. Basta siya. Awan ti mading raramida. Ay, basta di ka nagtrabaho din no. Una yan. Pangalaan tayo ngay nga rod. Iti kanin tayo. Ano di agtrabaho? Siyak tagtrabaho. Tas ka ti para balay. Asikaswam ti anak ta. Anya? Apay nga itaka lang di no. Di mag-asak nga rod. Iji istar ta binayadak ti utang ko ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan ti nakisar-sarita itagbambantay ijay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila ibagbagamay. Ni Nana Pileng taday iji istar. Nagawid ka no. Di ka anakan na. Agasam day ta, amon pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita ijay store. Ay na. Unay ka na ya. Tila ibagbagam. Saan napudno day tabakay? Amo ka, maumumakan kanyak nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanyak, gaputan na lukmagak. Ay na. Di man si katikalok magan. Dito irabaw ti dagak. Lab ka lata bakay. Kun kunam lang day ta, ni, tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikriknak. Kaya't mo timang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talana ka kaday. Awang kinapudno dagita ibagbag ha. Mala, ang kalutuanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Si ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsubli pa ilajay ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, tanay, awan kadwak nga agbantay dito store mila. Apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasaan nga agbadbado iti nagsisiksi abado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Istor to ayan na sa na beer house. Ha? Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung di bado iti kasjay. Sana bali. Ata pagbagay na mo balasang kaw. Bagbagay na ngam pagpantasyahan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki, kita-kitaan dati lupo na. Ha? Konsentidor ka mga iki na. Imbis nga nawaam kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak ka. Awan dakes na. Nga oray dagiti dasawa na kagkursunada kan kuana. Ne, awang maagar-aram iti ka anak nga adasawa na mila. Adda! Ngam limod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagita asawa da. Iso bagbagam di ka nakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayad. Ha? Hinakagtrabahong bakit? Barang malpas mi titels, di balay ni nanay mang ita. Isarunumin tumanin nga aramidan, di bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwam. Iyak! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka. Ay? Adda kanu ka di katulong ni nanay mangijay. Ay na. Pati katulong pag-imuna. Palubusan na mga trabaho ba kay? Tanay, maburburi nga diti balay. Si katurumbang ang tagibalay. Bantayan tanakta. Ay saan? Agtalinad ka lang diti balay. Kabalak tagtrabaho para iti pagbiag tayo. Maburburi nga nga ruday. Kaganos ka? Apay ngamin na mahilig kay tinapintas. Insulto dahi tang araramidam kanyak. Ni, Adak lang aron nga asawa mo. Nga mahilig ka pala tinapintas. Oray kadwanak, no makakita kay tinapintas, matiritiran tatangad mo. Isa may mayatan ti kastoy. Tapno mayadayo kay ti sulisaw. Oy, di no agreeing ka manal dawan. Ikagluton. masaduta nga raw. Sikan ha? Anya? Kaya ko ba'y ti maturaw?
Masaduta ka bumangaon. Malamina. Ingka man gumatang iti mantika iti store dino. Naibus gaya man ti mantika. Kikita man nakailad da tao ba unam? Sika na ti mapan. Kaya nagbuy-buya ak pala iti bukseng. Anya, para gumatang lang kasadot mo. Kaya mabang ka Ay way, kwartam man tawan lugkaw. Load kamot alod. Nagastos na italod. Sumot ati libangak dito balay. Isualodan na. Sika trabaho, di sika ti pagdawatak iti paglaod. Awan trabaho, iso nga awan pangalak iti kwartat. Anya, masikog ka ko na mila. Una nang. Ikatagsardan ka pa ilang aglako-lako Aginana ka pa Hawang magkanan, minudyak ag trabaho. Pagtrabahom nga min di asawam Sikat agtagibalay. Ta iso ti manggad iti pagbiagyaw. Daytangarod ti problema nanang. Anyat sangitam nga yanak ka. Nakasaritak ni Lydia dino. No kayat mo ka no. Sikat imang kontrata iti balay nga ipatakder na. Anya? Palubusan kan nga agtrabaho manen lakay. Promise, saan ka nasurutan itayan ti trabahom? Kan saan akon nga agimon iti angin? Agbalbaliw akon lakay. Aw, nagimas ti agkukot dito'y balay. Masadutak. Mangsapul dan na iti sa baling agtrabaho. Sana siya, tanay, bisya nga raw. Busy ka nga. Bisya nga agbuy-buyat tibay. Nagadok mabuya. Bukseng, mubay. Ganyan nga pa'y dita. Ano usam ti manggid Total kay sumakaya mau. Masikugak. Orag sikog aming nga barang mau ang bibiyang kaw. Ha? Basta siya, maturog mangan lati aramid diti balay. Piryaw. Kampay idilaeng dayjay nga impakita iti asawa manang biyanang. Kampay ide simmadutakon. Kampay ide, jakon kayat agtrabaho, kan kampay ide, awanan pakibiyangak kan kuana. Ngam sumagmamanulang aldaw, akas jay timpakita kiti asawak, tati kayat ko kat pariknaak. Bareng maamiris na tibidot na, kat dinan ulitan pa'y. Nagkuring arod day jay nga strategic, kat nagbalbaliwan ni Mila nga asawak. Nagtrabaho ak matlaeng, kat saan na nakasitisigod ti ugali na. Katita talon tanak me kan ni bakat. Kat naragsak kami aminan. Alakastan to'y pagayam mo, Dino. Mayat ti strategy pagayam Dino. Kat naimbaga ta nagkorre day ta nga style mo, kat nagbalbalew. Siyempre, naamiris na, ano saan ka ngagtrabaho, iso ti maparigat nga agtrabaho. Pagyamanak ting ka pa nagsurat, pagayam Dino. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Dino. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello everyone! Kumusta kayo manan? Adtoy manan, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang yo, abyanang, kan mangkabkablao kada kayo, itinaragsak. Ngayon kay panagbuy-buya kan panagdangdangag itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kan pagayam tayo aloyda saan na pudpudno anagan. Ngam sakbay na kablaawan tayo pa itinaragsa ka pa nagkasar. The Mark and Rex dita San Julian West Agoo La Union from Joanne Ruvillos. Kastamatan ni Ma'am Merlita, a mother ni Sir Ramil Flores. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kastuman ti kuna ni paghayam Loida.
Dirma ng biyanang, kaya't kumanmat apay drama ti kapadasa kiti biyag. Bareng makaita di ti adal, kadagiti padak ngagdengdengag. Adda nobyo kakalugarak, ngam idi adabak nang anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyok. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, apay ngayon sinanak. Anya tinagbasula, Loida. Awam mo ti madinga inaramid ka. Basta agsinatan, tahaan kan ngay ayatan Roberto. Ay, apay ngay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay, Han nga data tinae kare para iti tunggal maysa. ay. Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan, kasangsangpot mo pailaan, ngam day ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rudan. Ikasarnakan ayan ni Roberto. Han, nireto te mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak, Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanumo ngamin ni Loida di anak kaw. Ay, jakman amo iti day ti ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anubyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag ka abak ng kanon sa di nang isukatan na iti anak kaw, maray. Ay, jak amaw paray. Tayak pa'y nakit kita. Hay, masya na ka talaga iti anak kaw. Kanayonan ngagbartak, manipod imbreak ni Loida. Malmalday ngamen, maray. Ala, andi ngayom lakta paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaun tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isaganak iti merienda. Nagluto ak iti kamute kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Day takit din tugtug iti idas da saryo. Katahan nga nairuam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay ka ni Loida J. Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Loida. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan iji balay da Reto. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsak matlang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalat na ipakada iti inam, honey. Ay, katda kayo no anya ti pangedeng yaw. No agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakimot amin abado mo na nakaw. Agdalaw kan dito'y balay. Wen atay awid na kon ni Reto iji balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga. Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumot lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay to agden na, Loida. Hanak nga mabalin nga kasar ni Reto. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, adda asawa ni Rita. Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, taisaw Ni Reto ti ayatak tatan nanang. Anya. May mayat ni Reto tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwata ito'y nagdakal nga balay mo, Reto. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Loida. Ay,
At dagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan ag trabaho. Jakayat nagtrabaho ka, hani. Tingayat ko, agbalin ka as senyorita dito balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro dito balay, tada papanakon. Sana bali, tada ti babaunan na kadwam. Manang imang, akin manok dagito nakapupok ito likod ti balay. Kat, manok ni tata rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si kangay. 28 mat lang. Ni, agkatawanan tamot gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebreraw. Ay, inauna ka nga rod ay ite makabulan, tamarso kanyak. Iso nga manang kaladta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak, ta makapasurun. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Rito? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni tata rito. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang iti lugan na. Ken addapay nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon a mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonado niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbak nangan na. Ay, jak laing pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta? Ay, dahil ti santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga rod iti kwartan, ta damapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Mano ti kasapulam. Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagusan. Nukas di amalpas ka nga digaw, Sloyda. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na kang asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturot ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak laang ti rumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy, katrabahok mat aminan. Saan ka abaldadaw, Loyda? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka pa ila dito'y abalay, ngam kunamlan asino kamutin amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanerito. Papanawan mo na dyan nga babaunan rito. Ay, sana. Kasimet. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Ngam na singpat da jay. Nagagad. Paspasurutam lata kumano ko Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mat naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tag iyan ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. Uwan niya, nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa tilugan, Loyda. Ay, ala ka. Naibusa matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasubutak. Yawat mong tibag ko. Saan ta nga gawin aging kaadyak makasubot?
Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loida. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito ijay piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kaya tatagtalinad ijay balay, tada jay swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da di alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya pa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan ti biyag ko. Di kutsin di ato anak yun nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loida. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga rod iti babaw. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kay kayat kun di agat manok tad adu ti kwarta na. Dakkelay dagiti baboy mo anak ka. Ay, wen tatang. Ay, nagsayang dagita ababoy. Imbis a pagkasaran nyo ka ni Loida. Saan ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Tailako, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Kasta. Kinasaya at nga ron anak ka. Kaya no may dispos ko dagito'y. Mga lakto man ti sabali at taraan ni ikaw. Kadwak to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapno dan to man ilako kaw. Apay nga kukurot ka rito? Wadan kwartak, Loida. Ha? No kasta, impabak mo amin di kwarta mi di kalman? Un nga rod. Ish, isardeng mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo kalangan. Unsa. Kastamot lang ti pampanunutag. Iso nga ilakop dagiti ginatgatang ko adaga. Taday dya ti pagpuunak iti negosyo. Ha? Ilako amin. Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yu adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa imang? Umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kan tatang ko. Agsakit da. Masapul amay ospital da. Aniya. Mano ti utangam? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige. Mabid lang arod. Agtalakakan ka imang. Iswasan na nanaskan ngagpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Naawatam. Wen tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inak pagdublin da ito'y darling. Ay, hanon masublian ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagay